Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilu ni wenda asia ikavindani kasia na siyo sioka skulu chumwa tuadhiwa kwa mbelelia. Maikithekana ne matambanya na sia na sio nginya skulu nondo vena muisio ethiwa amanyiwa makethiwa maikela mbusi kana kundu kwina meisio kumanwa na mbua ila iende. Otau muyumbe huu ni wenda board ya CDF isioke kunikele mbesa ila ya nenganite kondo wa waki wa ilasi na miako ya maskulu ni kwethiwa ilasi mbingi vamwana sio nisianange ni mbua na mbesa ila siya vathitwe itonya ukuna uya ukale buchalo wa mutunga ilivota witu kuma kauntini ya Makueni. Ndene wonana nyamu kwa imuna keseseki muyumboni wawe takana kutwika skulu ni tangasi okuvingwa muthani wao kwa mbele chumwane twathi mbua no yende na kuwa na kitumine kiumbuzi no siende na kuanya ni wenda asia matambanya na siana sio ila sietha ikilivoti skulu tanzie muya kuikilia kana ni siasi wana mesio ile tona umela kavindane kala sietha ikikela mbusi kana mevuo na watondo usube na tangasi skulu sio pingwa kwa mbele atata kuisha ondo ko maskulu maidie amema likile kiwo mbusi ba no susiesi na kiukinge na nenda kukulia asiai mama nyekana yuko na threat ya asiana kukua nikiwo na nonginya musii aka make sure kana kake nika skulu na ema nyakana nikenuka nundu mbua ina mbothela na itwe no kwenda na kuwa kuni kulia asiai bado maikatoro licha siana sisi okambosini and that way musiwe na kana kakila house make sure kana kakuno wakiliosi na iwe solate kwambe kwa mbue no yambe kuthela tukwa na kwasia andu angi tukwa na ndende na kukwa ni kiwo ni kwitha undu kuilie kwina mbo chapchu na mbusi sio na kiwo musevyo wa mea ndene wa mbunge ya kativa Kenya ota wingine waweta kana kumana na mbwenu ila sile isome asia na ava mwana sio ni mbanange undula waweta kana wikusi wa isio ne ile ikwatita mbua mbinge ni wenda nzamela yungamilo vya sia CDF va Kenya kusioka ingi na kwekala nthi kusuania undu itona kuongela mbesa ili vathiwe CDF akiweta kana kwa oyuwe na waki mwingi ulote aniwa ni luvia ila mavaniwe vaumbeni nundu ni twisika na ni twatumie code list ya kana board ya tunenga tuthukuma kwa NGCDF ni asia ni kulia NGCDF board ila tongowe ni bwana kuno ni kana manga maisie nundu yu maskulu atunekite kuthukuma kwiangi manangi kiesa idi meoni chotethio munene na mbesa cia emergency na mbesa ile turune kwa serikali itonya kuthukuma wira wipo ni na maskulu juta 50 lasio ibotie maskulu asio meoni ticho maskulu asio meoni angi mambo kiwe ni lasi kuni ngulia board ya law tuikatie code list yesu ni kana twambe kutethia twike kutethia twambe kutethia pala pena thina muno saidi mbewa resource kana kwenda skulu lansio no twikie no tu reschedule tukeka the next financial year lakini ojuko skulu binye muno sikwenda tethia wa mituke Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo.